je popularna. Nije istina. Brine se i da se ti osjećaš kao smeće. Ali zašto? Mislim, zašto popularni odmah žele da se svi oni koji nisu popularni osjećaju loše zbog toga? Možda trebaš pitati Rakelu. Da. Kevine, ti si genijalac. To je vijest. To je stvarnost. Okej, ne pratim te. Ali sviđa mi se to što sam ispao genijalac. Ma koga u školi ne bi zanimalo da sazna zašto su popularni? TV priča o popularnim facama. Ne samo priča, temeljita studija. Zašto su takvi kakvi jesu? Zašto se tako ponašaju? Upravo si, ja sam genijalac. To je razlog zašto me voliš. I onda to pokažem Vekiću, on vidi da imam talenta i vještine da budem prava novinarka, ali čekaj, je li ona uzbudljiva, svježa, zabavna? Onda te vidi s bendom na jesenskom plesu. I kocka je bačena! Hoćeš mi pomoći? Naravno. Trebali bi to napomenuti Vekiću, zar ne? Ma ne, ni slučajno dok ne bude gotovo. Ne želim da to dodijeli nekom drugom. Opa, to stvarno nije bilo loše. Joj, groznula sam ton. Što je groznuti? Spoj grozno plus zeznuti. Kevin je to izmislio. A to je loše, zar ne? Ej, curke, da pustimo etimologiju i bacimo se malo na svirku. Što je etimologija? Znanost o porijeklu riječi. Odustajem. Klopanje. I ponovno proba ovog benda zvuči kao žensko brbljenje. Bok, Kevin. Donio sam ti nešto. Okej, ne zaboravi. Od previše zoomiranja tvoje će snimke izgledati amaterski i cijela će ti priča biti koma. Kevin, kako da ti zahvalim? Pa, neko je spomenuo klopu dok sam ulazio. Idem po novu turu. Što? Jel ti se sad počela sviđati ili smo mi to tek sad primijetile? Što? Pa uvijek mu se sviđala, samo je to sada izašlo van zbog te priče s Todom. Što? Gledi to, ostao je bez teksta. Da je Per tako češće. Ma daj, ne znam o čemu pričate. Pričamo o tvojoj beznadnoj, očajnoj, ali jako slatkoj zaljubljenosti u Barbie. To? Znala sam, moraš je reći. Ili možemo mi, ali možda bolje da čuje od tebe. Osim ako želiš da joj mi kažemo. Nitko je neće reći. Ne gleda me na taj način. Sviđuje se Todd. Kažem li joj postaće sva čudna i ništa neće biti kao prije i sve će biti... Groznuta? Vidiš, zar nije predobra riječ? Ili bi mogli završiti skupa i živjeti sretno do kraja života. Fuj, upravo sam se zgrozila. Hvala, mama. Dobro, dosta. Možda joj kaže, možda. Ali mora to čuti samo od mene. Obećajte da ćete šutjeti. Može. Obećajem. Ravno iz pečnice. Ovi keksi su odlični. Što je? Ništa, ajmo svirat. Dragi dnevniče, lako je svirati na probi. Drugo je pjevati pred svim učenicima škole. U što sam nas uvalila? Kad smo same u garaži odlično je, ali odakle mi hrabrost da budem cura iz garaže pred par stotina ljudi? I odakle mi hrabrost da intervjuiram ljude koji me ignoriraju cijeli moj život? Što ako neće pričati sa mnom? Hoće. Samo nemoj žuriti. Pridobi ih s hrpom komplimenata, a onda ubaci neko škakljivo pitanje. Sretno. Ali pitala sam nekoga za to. Kaže da je imao sve te robote u sebi. Hej! Oprosti, jesmo li te zvala da sudjeluješ u razgovoru? Ne, nego Rajna, spomenula si moju narukvicu neki dan. O, tako je. Da, narukvica je baš cool. Dora, vidi. Jako cool. A ti si ju kupila? U trgovačkom centru, kraj dućana s cipelama. Hej, je li istina da ste se prijavili na audiciju? Ti nešto sviraš? Da, gitaru. I pjevam. Gitara je fakat cool. Zbilja? Pa je. Ej, čula sam da prijatelj Borisovog brata ima bend koji sutra navečer svira u Vrtuljku. Sigurno... Ej, htjela sam vas pitati. Odlično obavljeno, Barbie.